Jino tamrung bolom yang tro dari Mami Rohani di gunung untuk salim ke rakan-rakan. Di Gunung Buluh untuk salim ke rakan-rakan. Irama jangan merayuku lagi. Oh, lun mu bisa lem dileyo awai segala panjang lun pegang abah. Karena hati tengah terbuai akan karangan membaca merupat lun dengar kata haba terurai macam piasan pantun po cakra di lun pihajat membaca sagai dengan kaum fan lun pegang haba. Lundang di o jaro lun lambai hanto lun kena dengan urang baca tapi kawom ijasi jengkai nyotutup badan han sempurna menancit mami cit hana lihai peng nasaban dengan pujangga nyosi un pantun balum cukup jai si minggu timang lon tulirika nyo ureng kajet encin si asagai ana cocok nyo mami ada cocok irama setot alamat dengaron nyo ana cocok. Lunamu bisa lem dileyo awai segolom panjang lun pegang abah karena hati tengok terbuai akan karangan memacam rupa. Lun dengar kata haba terurai macam piasan pantun po cakra di lun pihajat membacut sagai dengan kaum fan lun pegang haba. Lundang di o jaro lun lambai hanto lun kenan ngan urang baca. Tapi kawom ijasi jengkai nyotutup badan pane sampurna menancit mami cinhana lihai pane nasaban dengan pujangga nyosi on pantun balon cukup jai si minggu timang lon tulerika nyo urang kajun cin si an sagai ale cit kiban jipa ko haba memang nyo mami menghiju bangai nyo pegat nadam do cit lumor sa belengan kawom balengan kawom mami nyo kanjai hondangan kapai panesi rupa onan kebacut salim di awai dudolom teman salim saudara. Fon lun salim pembaca nazam napulun pesan basal juputra. Salim mami jota bagi siat akan perangkat mandum berada akan bupati pemimpin rakyat mami berharap lagi biasa dewan pengawas ngan dinasapan dirut di tempat salim bagia. Han mami tua ketua adat nedim pesapat dengan Fanrika. Bapa MAA ketua gemat abu semangat menan penyata.
Menara kota lon bingo reman ote lon lingat kalana bagamba mami teraru okalan sabat wate mesapat sesama raja bahape abu mami usiat sinan mesapat rapat ketua nayang salaman jaro gemuman najid disabat pesapat wawa nayang lun kalan majamira nayang lun kalan mata mirata tekli disabat ote berjumpa menan bahape mami usiat abu semangat puo kamera lunta masalim jino lun ingat wakifan radat ngan bendahara untuk sekretaris lampu nasihat imum pengamat mandum anggota di pantan labu ne bukit sabat pawang udeng wat yatun utama ibu Dalia mulia sangat awai tan ngon idi bunda Ayah menara dan mandum sabat dewa lam surat hayati mala ke sultan gamba muda rayatat mandum fan radat dan keluarga Bak bintang kala lon bingo remat damane sabat pada soraja Syarifah Azizah Jarolun Muhammad Raja Shibukit Lun Pemulia Abu Shilipa Najid ingat di ujung mabit Mandum Lun Sapa Tangkulo Sutra Budi Mandaulat Ngan Putra Ubat Bunda di arah Paco rakitan ane gampong tan dukun meubat carong tat mantra pelindung liga seluma remat dan lom kesabat raja menara di bintang 7 raja berdaulat yang rame rakyat ide ramban talua kerajaan midun pehebat tang lo kedaulat 7 boraja ke Bandung rakyat sama lon intat cut muling sabat si matang bunda putra kelana salim Cid nyopat kedah di tempat dan lom anggota keraja gunung saban lun ingat mandung fan radat sama saudara perela raya lun bingo remat aji pisabat pawangan miwa kedua darah di tempat bunda syar sahabat Debung saudara di rumah Aceh pawang udeng mat di rumah Aceh pawang unomat ke pawang God salim lun sapa merpati punte bunda sepakat doa lun hajat de duyun dara dalam perahu pearung bakat moga selamat dunia kedua Ono mumada salim lun intat doa selamat ke uring baca tertanda Mami Rohani yang kita baca atau kandun yang dari Mami Rohani salim sejahtera dan bahagia lun Tuhan ucapkan kerana Mami Rohani yang di dalam grup Buluh Perindu.